Actually, je bihing lo, eka ba hanjang ma briefing to, sadok na pro, aina tan aina wat nai ta sadok le kajol bodda sel di, lipstick ta full di, di, aina wat nai, aina kok siman ya ta men rai ne bas kang nai sadok ba, jan jan bus hai ne mokolo nai sadok di, gulli baro gaina. Iga bus ay sanu le ba maklo man nai tok suka. Sak no ay na utanay sigi ay na latiga ay kanay se ay siga matuke ay mo kono ay sigi pusi na yung ale sawale. Tururuk bihing no mito manu. Naman
Manona